Batu jublah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya perang Yahudi kafir kaji menghimpun kaji lagi kuping Nabi Allah Nabi nyupai gendara tanda perang si kafir batu jublah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya perang Yahudi kafir kaji menghimpun kaji gaji kuping Nabi Allah kafir kaji pegadar di Nabi hajat tabirale jana sujud batuan nama kalam ilahi Allah Nabi lagada Tuhan pemenangan dalam perang Badar jana Nabi jenjang anergam pedor sakti Allah Nabi nyupai gembira tanda perangan si kafir batu jublah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya naya perang Yahudi kafir kaji menghimpun radik lagi kupang Nabi Allah Nabi maju dalam perang menjajah tapi si kafir Hamzah kalah lakuan agar sana bertanya oleh Allah beda Abu Ubaidah berangkar ikut Nabi atau gudang pasang maju dalam perang sapi Allah Nabi nyupai gendera tanda perang si kafir batu jublah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya perang Yahudi kafir kaji menghimpun adik kuping Nabi Allah Ali beradik Talib Abu angkar jadi pahlawan pebahan bandingan Zulfaqar penari Allah segala bersinta kafir dalam tanah kaji bersikap kafir lahum palasan talan sayyidina Allah Nabi nyupai gendera tanda perang si kafir batu jublah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya perang Yahudi kafir kaji menghimpun radik lagi kuping Nabi Allah nasib si Abu Lahab mati dalam perang Badar di sinan tepi bangkai Allah kafir ladun dibuat berpun berkumandang bendera Islam di hati pencagi Allah Nabi nyupai gendera tanda perang si kafir batu jublah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar
Juga Ramadan, dua